Waduh guys, kita kedatangan tamu lagi nih guys. Dari sanggar mana nih guys? Kita lihat guys. Wah, sanggar Bintang Fadlan guys. Baru kembali lagi nih Bintang Fadlan nih guys. Kerasa. Waduh, nih Bintang Fadlan nih. Jauh banget. Bintang Fadlan baru kelihatan nih guys. Mana nih dia guys, Bintang Fadlan guys. Wah, cuma lewat doang nih guys. Dia lewat doang guys. Waduh, Bintang Fadlannya lewat doang guys. Gimana nih guys? Silakan kita ikutin ya. Iya. Taruh. Ayo. Oke, Bintang Fadlan kembali. Karwa kemana, Om? Pulang. Udah duluan, Diom. Iya.